Još jednom da vas pozdravim, ali prvo nadam se da ste videli mail koji sam vam poslala. Imamo mogućnost prevođenja, budući da je radni jezik danas srpsko, crnogorsko, hrvatsko, bosanski. Svi oni koji žele da je se prevodi na engleski, molim vas kliknite ovu ikonicu u donjem delu ekrana gde piše Interpretation. Tu imate mogućnost da izaberete. Ukoliko želite da slušate prevod na engleski, kliknite English. Ukoliko želite da slušate prevod na naš jezik, odnosno na srpski, crnogorski, bosanski ili hrvatski, pritisnite French. Nažalost, na Zoomu ne postoji mogućnost odabira našeg jezika, ali to neće imati nikakvog uticaja na kvalitet prevođenja. Još jednom dobar dan svima i dobrodošli. Ja sam Đina Janković i čast mi je i zadovoljstvo da vas pozdravim u moje lično ime i u ime Udruženja zaštite na radu Crne Gore, ali i da izrazim zahvalnost što smo dobili priliku da sa Međunarodnom organizacijom rada organizujemo ovaj webinar koji se realizuje u okviru projekta ESAB 2, čije sprovođenje finansira Evropska unija i na kojem ćemo govoriti o trenutno najaktuelnijoj temi, ali i o problemima koje je upravo pandemija donela u oblast zaštite i zdravlja zaposlenih. Naše udruženje kroz projekte, odnosno aktivnosti koje realizujemo, prepoznaje izazove i probleme u ovoj oblasti. U ovom prethodnom periodu u kojem smo svi radili pod vrlo otežanim okolnostima, mi smo uspeli da realizujemo niz aktivnosti koje bih ovom prilikom pomenula. Preko Balkanske mreže koja okuplja slične organizacije iz regiona, a čiji smo član, dobili smo priručnik o prevenciji i lečenju COVID-19, koji je na osnovu iskustava napravljen od strane lekara u Wuhanu, a namenjen je za lekare i ostalo medicinsko osoblje koji je preveden i koji smo distribuirali svim zainteresovanim i zaposlenim u zdravstvu u Crnoj Gori. Također smo izradili brošure za bezbedan rad, vodič za dezinfekciju u uslovima COVID-19, mere prevencije za rad u kancelarijama i u javnim institucijama, mere prevencije za gradilišta kao i za maloprodajne objekte. Također smo pripremili i smernice za bezbedan rad, što je bila jedna od planiranih aktivnosti projekta koji sprovodimo uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja. Također bih želela da napomenem da smo započeli sa implementacijom akcionog plana regionalne strategije, koji zajedno sa kolegama iz Makedonije, Albanije, Srbije i Kosova smo uradili prošle godine, a u okviru regionalnog projekta koji finansira Evropska unija, a za čiji nastavak su odobrena sredstva. Cilj nam je da prepoznamo zašto na terenu u Crnoj Gori i u ostalim zemljama regiona imamo probleme i koji su to problemi koji doprinose nedostatku implementacije zakona koji je inače, barem kod nas u Crnoj Gori, u celosti prilagođen zakonu Evropske unije. A zatim ćemo na osnovu tih rezultata praviti komparativne analize, budući da će te aktivnosti biti istovremeno sprovedene u 5 IPA zemalja i da bi se primenile dobre prakse iz pojedinih, odnosno da bi se odstranilo loše iskustvo iz onih drugih. Također bih napomenula da smo uprkos ovim okolnostima u kojima smo svi bili ove godine uspeli da obeležimo i 28. april uz pomoć i uz podršku Međunarodne organizacije rada. Upravo poslednjih meseci svedočimo važnosti ulaganja u zaštitu i zdravlje na radu i prilagođavanju zaštite zdravlja zaposlenih različitim uslovima rada. Potvrđuje se da su upravljanje zaštitom na radu i zaštita zdravlja zaposlenih strateški nacionalni interesi. Milioni ljudi širom Evrope i sveta su prisiljeni na rad od kuće kako bi se smanjila opasnost od zaraze virusom. Takav način rada, međutim, itekako može negativno uticati na zdravlje zaposlenih, a dugotrajan rad u sedećem položaju, nedostatak telesne aktivnosti, rad u izolaciji, stres, nestajanje jasnih granica između radnog vremena i privatnog života samo su neki od rizika povezanih s radom na daljinu koji mogu imati štetne posledice kako na zdravlje mišićno-koštanog sistema, tako i na psihičko zdravlje radnika koji su
u Evropi, pa tako rekla bih i kod nas, i dalje jedan od najčešćih zdravstvenih problema povezanih s radom. U svakoj vanrednoj situaciji, pa i u ovoj, najveći izazov uvek predstavlja ljudski faktor. Koliko dobro i brzo ćemo zaštititi sebe i druge zavisi u jednakoj meri od onih koji treba da se pridržavaju mera i od onih koji o tim merama odlučuju. Dok oni kojima je omogućeno da rade od svojih kuća više zavise od lične odgovornosti u poštovanju pravila bezbednog ponašanja u uslovima epidemije, zaštite i zdravlje ljudi koji su neposredno na svojim radnim mestima u mnogo većoj meri zavisi od načina na koji je poslodavac organizovao rad i poslova zaštite i zdravlja na radu u ovim uslovima. Shodno tome, kao veoma važna stvar pokazuje se procena rizika koja je u ovoj epidemiji dobila još više na značaju i od čega se valjda sada postali svesni svi oni koji su procenu rizika možda smatrali samo za formalnu, dodatnu i nametnutu zakonsku obavezu, a koja je sasvim suprotno tome jedini način za prepoznavanje i eliminisanje ili smanjenje, odnosno jednom rečju jedino sredstvo za upravljanje rizikom, što se pokazuje i u ovoj situaciji. Drugi prioritet izazova je eksterne prirode, na primer dostupnost higijenskih sredstava na tržištu, zatim zalihe maski, rukavica i slično. Dakle, prilikom ponovnog otvaranja privrednih aktivnosti veoma je važno da se ne ugrozi bezbednost zaposlenih, to jest da se dosledno sprovode mere fizičke distance, da bude obezbeđena lična zaštitna oprema i da zaposleni budu informisani o rizicima na radnom mestu. Kako bi se postigao visok stepen sigurnosti i zaštite na zdravlja zaposlenih, u ovom trenutku potrebna je posebna angažovanost stručnjaka zaštite na radu, a koje su to raspoložive smernice i alati za bezbedan rad i povratak na radna mesta tokom pandemije COVID-19, pokazat će nam kroz svoju prezentaciju gospođa Juka Uita iz Međunarodne organizacije rada, pa bih je sada zamolila da nam se obrati, a ja ću šerovati njenu prezentaciju na našem jeziku, tako da je možete pratiti i na taj način. Yes, before I go, yes, Mr. Hirose-san, please go ahead. Yes, da, hvala. Dakle, samo nekoliko reči prije nego što počnemo. Hvala, gospođo Mitrić, što ste nas uveli u temu ovog webinara. I već ste objasnili da se suočavamo sa situacijom bez presedana kad je u okolnostima koronavirusa. I ono što se desilo jeste da je vaš život naravno važniji od odlaska na posao. Tako da većina zemalja je uvela izuzetno stroge mere ograničavanja kretanja i karantina, ali sada je prošlo već 4 meseca od kad je Svetska zdravstvena organizacija objavila pandemiju i kad dođe do prekida ekonomske aktivnosti, dovodi se u pitanje i opstanak radnika. Tako da koronavirus je i dalje tu, tako da rizik i dalje postoji, ali naš najveći izazov trenutno jeste kako da zapravo postepeno ponovo pokrenemo ekonomsku aktivnost dok istovremeno sprečavamo širenje bolesti. Na primjer, u mojoj zemlji, u Japanu, se pojavljuju neki znaci drugog talasa i to je kao da morate da vozite kola pod punim gasom dok istovremeno pritiskate kočnice. I
postavlja se pitanje kako možemo ovo da kontrolišemo. I naravno, veoma je važna uloga inspekcije rada i inspektora za bezbednost zdravlja na radu kako bismo osigurali bezbedan povratak na posao za sve radnike. Mi smo okasnili 10 minuta, tako da znam da je ovakva vrsta webinara poprilično stresna, tako da i naporna i za slušanje i za gledanje, tako da ćemo se truditi da ovo traje sat i po maksimalno. I također bih želela da zahvalim gospođi Mitrić i Udruženja za zaštitu na radu Crne Gore, kao i našim prevoditeljkama koje nam omogućavaju da komuniciramo na različitim jezicima. ESAP projekt je velikodušno pokrio finansijske troškove ovog webinara i naši nacionalni koordinatori u Bosni, Srbiji, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji su bili dovoljno ljubazni da pošalju ove pozive učesnicima. I također bih htjela da zahvalim autorki Juki Uđiti što će nam predstaviti alatke koje mogu biti korisne tokom vašeg rada kako biste obezbedili siguran povratak na posao radnika. Hvala vam puno i sada dam reč gospođi Uđiti. U redu, dobro jutro svima. Ja se zovem Juga Uđita. Da li biste mogli staviti na prvi slajd? Hvala. Ja se zovem Juga Uđita. Ja sam specijalista za bezbednost zaštite na zdravlju u kancelariji MOR iz Ženeve. Pre svega, hvala vam što ste mi omogućili ovu predivnu mogućnost da pričam o prevenciji COVID-19 na radu i zahvaljujem se organizatoru kao i mojim kolegama iz kancelarije MOR u Budimpešti. Možda sad ću ugasiti video kako bi ne bismo opterećivali vezu i onako je bitno samo da me čujete i da gledate moju prezentaciju. Ja imam samo 10 minuta za svoju prezentaciju, što nije puno, tako da ću preskočiti određene slajdove i možda je bolje da imamo vremena da odgovorim na neka od vaših pitanja. Tako da ako možemo da počnemo s prezentacijom. Ja sam doktorka medicine, zapravo doktorka medicine rada. Eto, to je moj uvod. Ovo je ono što znamo, što ne znamo. Naravno, već ste dosta dobro upoznati sa ovim virusom i sa bolešću koji izaziva, ali veoma je važno ovo potvrditi. I zapravo svakog dana ja samo sebi postavim pitanje šta znam, a šta ne znam. Jer svakog dana se pojavljuju neke nove činjenice i neke nove informacije koje dopiru do nas odnekud iz sveta. Tako mi dozvolite počnem sa ovim slajdom. Znamo da je ovo novi virus i u teoriji svi mi ćemo se na kraju zaraziti ovim virusom. To je veoma bitno i zato moramo da se pripremimo za rizik. I drugo je bitno da se ova zaraza širi, samo moram pređem na slajdu na engleskom da bi pratila. Znači, uglavnom se širi od osobe do osobe preko malih kapljica. I možda ste čuli da je moguće i infekcija preko vazduha, da, ali stvar je u tome da obično u našem svakodnevnom životu teško je da zapravo postoji tolika količina virusa u vazduhu koncentrisana.
Ali sada, nove činjenice, nove informacije do kojih su došli naučnici celog sveta ukazuju da možda može doći do zasićenja vazduha virusom i na radnom mestu, ali samo kada radnici viču, znači na svakom okolnostima moraju da viču, na primjer u veoma bučnoj fabrici ili veoma bučnom gradilištu i moraju da komuniciraju vičući. U tim slučajevima možda postoji određena mogućnost da dođe do tog stvaranja tog aerosola, to je zasićenošću vazduha tim virusom i kapljicama, ali to nije obična situacija. Znamo koji su najobičniji simptomi, to su temperatura, suvi kašalj i zamor i zapravo to liči na običnu prehladu. Ali ono što je dobro jeste da većina slučajeva ima lakšu kliničku sliku. Međutim, u manje od 20% slučajeva dolazi do težih ili ozbiljnih slučajeva. I to su stari ljudi i ljudi sa već postojećim zdravstvenim stanjima. Ali imamo i puno informacija da čak i u slučajevima mladih može doći do ozbiljnih slučajeva. Tako da vidimo da je ono što je bitno jeste da infekcija možda pređe i sa starijih na mladih. Običajno je da stari ljudi su se već penzionisali, pa nismo morali da se brinemo za starije radnike, ali sada bilo ko, čak i neko svojim 20. ili 30. može da se zapravo zarazi ovim virusom i može doći do ozbiljnijih slučajeva. Tako moramo da budemo oprezni kad pitanju infekcija. Dakle, moramo se pripremiti za prevenciju za ovu infekciju. I nešto što je jako važno, ova bolest možemo je dobiti i od nekoga ko nema nikakve simptome. Ne možemo identifikovati te slučajeve. Na primjer, sa SARS-om je jako lako da identifikujete bolest. I kod gripa također. Dakle, oni koji su zarazni imaju temperaturu, ali kod COVID-19 nema simptoma, te ne možemo identifikovati ko je zarazan, a ko nije. I u tome je problem. Tako da, eto, sve ovo moramo imati na umu. Moramo izbjegavati da dodirujemo oči, nos, usta, jer virus tako ulazi u telo. Ono što je najvažnije jeste nos, jer virus voli da ostaje u nosu, a oči su također vrlo dobar put za virus da uđe u vaše telo. Treće, naravno, je respiratorna higijena. Moramo znati kako da izbjegnemo ovaj virus. I na radnom mestu jako je važno držati distancu od drugih. To je jako važno. Imati na umu sve što sam navela. Važno je ljude obučiti, podići im sve na ovu temu. Pređite, molim vas, na sljedeći slajd. Hvala. Što se tiče procene rizika, to je jako važno. Tema
ovog našeg webinara jeste bezbedan povratak na posao. Taj bezbedan povratak zavisi od procene rizika. Čak iako vlada kaže radnici mogu da se vrate na posao, pre toga mora da se uradi procena rizika, da se kontrolišu rizici. Niko ne može da se vrati na radno mesto pre toga. Procena rizika je od suštinskog značaja za povratak na posao u kontekstu COVID-19. Većinom ste verovatno upoznati sa procesom procene rizika, pa neću to detaljno da prolazim. Dajte mi sledeći slajd. Dakle, upoznati ste i sa opasnostima i sa rizicima. Ljudi su vrlo često skloni da mešaju opasnosti i rizike. Opasnost je nešto s potencijalom da prouzroči štetu. Ako sprovedemo procenu rizika vezanu uz COVID-19, opasnost je sam virus odgovoran za COVID-19, a rizik je mogućnost da načini štetu i ozbiljnost štete. Kada radimo procenu rizika za COVID-19, ta mogućnost nanošenja štete jeste mogućnost izloženosti virusu. Vratite se, molim vas, na ovaj prethodni slajd. Ne? Ovaj pre. Dakle, opasnost je vezana za godine radnika, za bolesti od kojih već boluju. Next slide, please. Sledeći slajd, molim vas. Hvala. Moramo da počnemo od mapiranja opasnosti. Morate identifikovati ko će biti izložen virusu i kako. Morate misliti ne samo na radnike, već i na posetioce radnog mesta. To uključuje klijente, obične posetioce, ugovorne strane, možda neke. Morate videti ko je u opasnosti da bude izložen na ili da se zarazi od onog ko je bolestan ili zato što je bio u kontaminiranoj sredini gde je bilo bolesti. Kada provodite procenu rizika za COVID-19, morate misliti na čitav radni dan, počevši od polaska od kuće, prevoza do radnog mesta, možda radnici koriste gradski prevoz gde je velika mogućnost izloženosti riziku u vozu ili autobusu ili bilo kom drugom vozilu. Takođe, moramo da mislimo na one zajedničke prostorije, menza, sanitarne prostorije, tamo gde se radnici sakupljaju. Dakle, ovo mapiranje opasnosti je jako bitno. Next slide, please. Sledeći slajd, molim vas. Hvala. Naravno, kada sprovodite procenu rizika, treba da se osvrnete na sve rizike. Ne samo COVID-19, već sve opasnosti i rizike. Jer danas, kada ljudi rade od kuće, to je drugi tip rizika.
ali postoje već smernice za psihosocijalno zdravlje i to su faktori koje takođe valja uzeti u obzir. Kad radite od kuće, vaša radna sredina je različita od radnog mesta i ti novi rizici vezani su možda za ergonomska pitanja, gde sedite, kakvo vam je osvetljenje kod kuće i tako dalje. Govorit ću takođe i o dezinfekciji kad se koriste hemikalije i o tome takođe valja razmišljati. Sve te rizike i opasnosti treba uzeti u obzir. Excuse me, next slide, please. Sljedeći slajd, molim vas. Hvala. Možda ste već upoznati sa ovom hijerarhijom kontrole. Počinjemo od eliminacije i zamene, ali zameniti ili eliminisati nešto nije dovoljno. Moramo se spuštati ka administrativnom kontrolom i završiti sa ličnom zaštitnom opremom. Neophodna je kombinacija zaštitnih mera. Sljedeći slajd, molim vas. Hvala. Dakle, mislim da ste dobili onu listu koraka provere vezane za COVID-19. Proći ću tu listu. Počnimo, evo ovde nekoliko zapravo, počnemo od kontrolnih mera u fizičkom okruženju. Počinjemo od ventilacije. Ako imamo zatvorenu sredinu, te kapljice ili aerosolne čestice ostaju duže u prostoriji. Stoga je ventilacija dobar način da se smanji prisustvo virusa u prostoriji. Takođe fizičko distanciranje. Vidite ove gospođe za mašinom za šivanje. Fizička distanca sada između dve radnice mora biti dovoljna. Minimalna fizička distanca je 1 metar, ali MOR predlaže 2 metra iz nekoliko razloga. Čak i ako je taj minimum 1 metar, jako je teško identifikovati da li je reč o 1 metar ili malo manje ili malo više. Neki ljudi su vrlo ranjivi i kako bismo bili bezbedniji, MOR predlaže 2 metra između radnika. Na nekim radnim mestima jako je teško zadržati ta 2 metra, pa bi onda možda to trebalo kombinovati sa bezbednosnom opremom. O tome ću kasnije, zaštitnom opremom. Takođe fizičke barijere, providni plastični paneli su nešto što ne bi bilo loše uvesti. Vidite ovde na ovom crtežu, recepcionarka ima panel ispred sebe. Što se tiče organizacione kontrole, uvođenje rada u smenama je prvi
izbor, ali za neke radnike to nije lako da organizuju rad po smenama. Zavisi od radnog mesta. Ima ljudi koji ne mogu da rade od kuće, recimo ako je reč proizvodnje. Tako da taj rad po smenama je zapravo zamena za rad u kući, od kuće, kako ne bi bilo previše radnika istovremeno na radnom mestu. I ponavljam, moramo da održavamo društvenu distancu, da promenimo radne sate, da imamo neko klizajuće vreme za ručak. Neko drugo kako bi jeste obezbedili to društveno distanciranje. Higijena je takođe izuzetno bitna. Znači, to je regularna jako dezinfekcija. važno. Važno je kako bismo radno mesto sačuvali od virusa. Sledeći slajd. Imamo samo problema, provedati se ne čuju, pa se zato nekad preklapamo. Nismo sigurni kad jedan počinje, kad druga završava. Izvinjavam se. Pomenula sam već ličnu zaštitnu opremu. Lična zaštitna oprema bi trebalo da se kombinuje sa drugim merama, ali samo onda kad radnici ne mogu da se drže fizičkog distanciranja i onda moramo da razmišljamo o upotrebi lične zaštitne opreme. I to podrazumeva masku, mantil, rukavice, kao i zaštitu lice i oči. Naravno je lična zaštitna oprema od ključne važnosti, ali mislim da danas nećemo pričati o medicinskom sektoru, gde je ona izuzetno bitna, jer oni tamo imaju izuzetno stroga pravila i moraju da preduzimaju krajnje specifične mere. Naravno, pošto sam doktorka, mogu da pričam o tome, ali neću. Ali lična zaštitna oprema je izuzetno bitna. Na primer, za radnike na održavanju čistoće ili za radnike koji odnose otpad i druge specifične vrste radnika koji će biti direktno izloženi kontaminiranim površinama ili objektima ili u direktnom kontaktu sa zaraženim ljudima ili sa ljudima u javnosti. I kao što sam rekla od samog početka, zapravo ne možemo da identifikujemo ko je zarazan, a ko nije. Tako da je to izuzetno bitno. Već ste prešli na maske, još uvek sam na slajdu za ličnu zaštitnu opremu, ali nema veze. A sada ću govoriti o maskama. Zato što ljudi imaju mnogo pitanja o tome kada i kako koristiti maske. I Svetska zdravstvena organizacija ima stav da masku treba koristiti kad je osoba ima bilo kakve simptome koje podsjećaju na COVID-19. Jer maska je tu kako bismo izbegli da širimo virus. Maska ne uništava virus sam po sebi, jer ako nosimo obične nemedicinske maske, naravno nije u potpunosti isključena svaka mogućnost infekcije i zapravo medicinske maske se koriste u posebnim okolnostima samo da bi se izbjeglo izlaganje virusu. I ono što je bitno jeste da bi radnici trebali budu informisani i obučeni kako da koriste maske na pravilan način. Jer, na primjer, kada radnici dodirnu površinu maske, maska je već kontaminirana, to jest mogla bi da bude kontaminirana virusom. I
zapravo postoji veliki rizik ako se dodiruje maska. Tako da je potrebna određena obuka o tome kako koristiti maske. Sljedeći slajd, molim ću. I naravno, ne smije se zanemariti važnost integracije mera protiv COVID-19 sisteme upravljanja bezbednošću i zdravlju na radu. I u sljedećem slajdu pričamo o sistemima upravljanja bezbednošću i zaštite na radu. I kad je u pitanju prevencija COVID-19, to je trebalo integrisati u sistem upravljanja bezbednošću i zdravlju na radu ili u sistem održive prevencije. Jer COVID-19 nailazi možda samo jednom, možda će sledeće godine pandemija se okončati, ali i dalje moramo budemo spremni za sledeću priliku. Možda će se pojaviti neka nova zaraza ili neka druga vanredna situacija ili neka druga kriza. I ovo je zapravo jaka dobra prilika da integrišemo mere pripreme u sistem upravljanja bezbednošću i zdravlja na radu. I šta možemo da učinemo? To ćemo vidjeti na sljedećem slajdu. Sljedeći slajd. Možemo da integrišemo mere za borbu protiv COVID-19 tako što ćemo sastaviti izjavu o posvećenosti rukovodstva kao i razviti plan priprema i mera za prevenciju COVID-19 i uspostaviti mehanizme za praćenje i evaluaciju planova i strategija za prevenciju COVID-19. To već imamo u ovoj listi provere koraka koje je moguće preduzeti. Sljedeći slajd, molit ću. I ovo je posljednji deo moje prezentacije. Kako se bezbedno vratiti na posao? Zapravo, MOR je obavio smernice za bezbedan povratak na posao i kao što možete da vidite, ovo su smernice koje se zasnivaju na proceni rizika na radnom mestu. I u svakom slučaju morate da sprovedete čitav niz koraka koji počinje od usvajanja tehnoloških, organizacionih i administrativnih mera. Znači, idemo potom na rednu čišćenje, dezinfekciju. Sljedeći slajd, molit ću. Sljedeći slajd, ako može. Hvala. I naravno, korišćenje lične zaštitne opreme i jedna stvar koja je krajnje specifična jeste praćenje zdravstvenog stanja. Morate budete jako pažljivi. Ako recimo neki simptome, ako i nisu tipični, ali se ipak dešava nešto neobično, možda radnik ne bi trebalo da dođe na posao. Treba da ostane kod kuće, čak i ako to nisu ni najobičajniji simptomi. Sad, možda imate, znači mogu da postoje kontrolni punktovi na ulazu u firmu gde se pregledaju radnici, što može donekle biti korisno, ali u principu radnici treba da ostanu kod kuće i da prime medicinsku pomoć. Jer ako vi primete na kontrolnom punktu, on je već bolestan, to je već kasno. Tako da čim se primetite da radnik ispoljava neke simptome, potrebno ga je poslati kući. Sljedeći slajd, ako može. I moja prezentacija je kratka, jer nisam imala
puno vremena da ulazimo u detalje, ali ovdje imate spisak literature, tako da možete da dobijete sve informacije i imate, vidite, ovu literaturu na internet sajtu Međunarodne organizacije rada, tu su linkovi i ako imate neka pitanja, srećno odgovorit ću na njih i ovo je moj poslednji slajd. Hvala vam na pažnji. Hvala, Juka. Da li ima neko pitanja za gospođu Juku? Thank you, Juka. Ili za gospodina Hiroša, s obzirom na to da nam se on prvi obratio i pozdravio nas. Thank you. Ja bih zamolila gospođu Juku, ukoliko dozvoljava, da prosledim njenu prezentaciju učesnicima nakon završetka ovog webinara. Je vrlo inspirativna i ima jako puno interesantnih detalja i već vidim učesnici sa strane pitaju da li je moguće da dobiju prezentaciju, pa ukoliko ona dozvoljava, ja ću je podeliti učesnicima. Yes, I will make it. Maybe it's better to, yes, you Da, can. možete naravno da je podelite učesnicima, Zahvaljujem. ali kao PDF, da. Zahvaljujem. Da li neko ima pitanje za gospođu Juku sada, da iskoristimo priliku? Dobro, onda predlažem da idemo dalje. Kao što znate i kao što ste mogli videti na onoj listi učesnika koju sam vam prosledila, sa nama su ovde danas kolege iz regiona, tačnije iz Bosne, Srbije, Makedonije i Crne Gore, pa bih ja iskoristila priliku da najavim jednu od sledećih učesnica, odnosno izlagača. Kao što svi znamo, pandemija koronavirusa odrazila se na svetsku ekonomiju, pa shodno tome i na budžete Bosne i Hercegovine, kako na entitetske, tako i na kantonalne, a takođe i na nivou države. Shodno informacijama s kojima ja raspolažem, od početka epidemije u Bosni i Hercegovini, tačnije od sredine marta, ostalo je bez posla oko 28.000 radnika. U onim trenucima kada je Bosna i Hercegovina intenzivirano sprovodila vanredne mere za sprečavanje širenja zaraze koronavirusom. Kao što je slučaj i u ostalim zemljama u regionu, najugroženije su bile uslužne delatnosti, posebno su stradali ugostiteljstvo, trgovina, ali i prerađivačka delatnost, isti je slučaj i u Crnoj Gori. Na udaru su se uglavnom našli zaposleni u malim i srednjim preduzećima. Međutim, da li su preduzete neke mere kada je u pitanju zaštita na radu i zaštita zdravlja zaposlenih, kao i bezbednost na radnim mestima, te možda interesantno pitanje kakva je sudbina izmena zakona o radu koji je trenutno u parlamentarnoj proceduri i nalazi se na dnevnom redu sednice predsjedničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koja je zakazana za 28. jul i čije će izmene po izjavama mnogih prvenstveno zaposlenih udovoljiti poslodavcima, a doneti još veće posljedice zaposlenima. O tome nam možda može više reći gospođa Amila Gajević iz Ministarstva rada i socijalne politike iz Federacije Bosne i Hercegovine. Ja se izvinjavam, u poslednjem trenutku dobila sam informaciju da nažalost Amila nije sa nama, a da će se umesto nje prijaviti, samo trenutak, ona se još uvek nije javila, žao mi je. Ukoliko se u međuvremenu uključi, ja ću joj dati reč. Da li je sa nama gospođa Vladislava Tadić iz Republike Srpske?
Gospođa iz Bosne i Hercegovine se izvinjava, pokušala je da nas kontaktira telefonom, ali morala se odjaviti sa webinara zbog neke iznenadne situacije koja se desila. Žao mi je zbog toga. Ja koristim priliku da pozovem Vladislavu Tadić. Da li je ona sa nama? Jeste, Vladislava je sa vama. Dobar dan svim učesnicima. Dobar dan, Vladislava. U Republici Srpskoj je, pretpostavljam, slična situacija kao i u Bosni i Hercegovini i u ostalim zemljama regiona. Po nekim podacima kojima ja raspolažem, od početka epidemije oko 2000 ljudi je ostalo bez posla, ali zaposlenima onih preduzeća koja su uredbom vlade prestala da rade u vreme pandemije, vlada Republike Srpske je, koliko znam, uplatila poreze i doprinose. Poslodavci su bili dužni isplatiti minimalnu platu, a također u aprilu mesecu vlada je isplatila poreze i doprinose kao i plate za radnike preduzeća koja su prestala raditi na osnovu vladine uredba. Jedan deo sredstava je uplaćen za preduzeća koja su radila sa smanjenim obimom proizvodnje. Međutim, iako plata, koliko znam, u Republici Srpskoj minimalna 520 maraka možda i nije dovoljna za život, u tim trenucima je možda omogućilo očuvanje radnog mesta, što je uz uplaćene doprinose i poreze obezbedilo kakvu takvu novčanu naknadu u tom periodu. U tim trenucima su donesene neke brze i konkretne mere koje su pomogle da poslodavci ne otpuste veliki broj radnika, ali kako je stanje danas posle ova 3-4 meseca u Republici Srpskoj i koliko je u takvoj situaciji uopšte moguće dosledno sprovođenje mera zaštite i zdravlja na radu? Da li nam možete reći nešto o tome? Vladislava Tadić je sa nama iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite iz Republike Srpske. Izvolite. Hvala lijepo. Sve što ste iznijeli od podataka ste u pravu. Dio koji ste vi pričali ja ću prepustiti da pojasni kolega Zoran Mikanović koji je sa mnom zajedno ovdje danas. Ja ću se prvenstveno bazirati isključivo na zaštitu na radu. Reći ću znači da u Republici Srpskoj imamo novi zakon o zaštiti na radu i gdje je u 92% implementirana direktiva 89391. Poseban značaj ima pravilnik o procjeni rizika na radnom mjestu i radnoj sredini. Ono što je bitno u vrijeme korone COVID-19 virusa, da radnici, odnosno svi zaposleni, da slušamo Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravstvo, upute, instrukcije, ponašanje u zatvorenom prostoru, u otvorenom prostoru i tako dalje. No, međutim, meni je jako važno sa aspekta struke i učesnice gospođe specijaliste ljekara medicine rada, naravno i za sve ostale razmišljanje i za Svjetsku zdravstvenu organizaciju, ali i za Međunarodnu organizaciju rada. Najveći broj zdravstvenih radnika je bio u kontaktu sa oboljelim od COVID-19 i njihov status kakav će biti poslije toga izliječeni, da li će se njihovo stanje kroz procjenu rizika smatrati da je to profesionalna bolest ili nije. To govorim iz razloga što u Republici Srpskoj imamo pravilnik o listi profesionalnih bolesti iz 2018. godine gdje se kroz biološke štetnosti, odnosno nalaze zarazne bolesti, pa između ostalog i virus COVID-19. Da li će se svi zaposleni u zdravstvu, u oblasti zdravstva, bilo to bolnicama, domovima zdravlja, koji su bili u kontaktu sa zaraženim ili su se zarazili na radnom mjestu u zdravstvu, znači kod procjene rizika tretirati njihovo radno mjesto, odnosno radno mjesto sa povećanim rizikom i to lice, odnosno zaposleno, da je lice sa profesionalnim obolenjem, gdje će naravno onda na osnovu druge zakonske regulative u Republici Srpskoj ostvarivati neka druga prava. Mislim da bi ovo bilo jedno od pitanja za sve nas danas od učesnika, posebno za one koji su od struke, to govorim na isključivo ljekare, specijaliste medicine rada, naravno i oni koji licencirane kuće koje se bave procjenom rizika da budu edukovane, obučeni kako će se ponašati kada se bude radila procjena rizika ili bude se radila revizija akta o procjeni rizika. Toliko od mene za početak. Hvala. Gospođo Tadić, hvala vam puno.
Da li neko ima u međuvremenu komentar ili da idemo dalje, s obzirom na to da smo izgubili dosta vremena zbog tehničkih problema na početku, ja bih da pređemo dalje, a onda da ostavimo vremena na kraju za diskusiju i za eventualna pitanja. U trenutku proglašenja epidemije u Crnoj Gori u normativnom smislu na snazi je bio zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Ne znam da li je takav slučaj bio u drugim zemljama, a nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vršilo je Ministarstvo zdravlja, dok su poslove inspekcijskog nadzora vršili sanitarni inspektori. Međutim, zbog manjka sanitarnih inspektora iskorišćena je jedna zakonska mogućnost i dato je ovlašćenje ostalim inspektorima rada iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja, inspektorima iz oblasti zaštite i zdravlja na radu da obavljaju zdravstveno-sanitarni nadzor, a sve u skladu sa naredbama za preduzimanje privremenih mera za sprečavanje unošenja u zemlju i suzbijanje sprečavanja i prenošenja koronavirusa, naravno sve u skladu sa preporukama koje smo dobijali od Instituta za javno zdravlje. Kakva je bila uloga inspektora rada u prvom talasu i kakva je njihova uloga danas, kada su se zaposleni u najvećoj meri vratili na svoja radna mesta, dok su uvedene neke druge, možda još i oštrije mere, a broj zaraženih uprkos tome je mnogo veći nego što je bio tada, i koji su izazovi pred nama, reći će nam Zlatko Popović, inspektor zaštite na radu za oblast zaštite i zdravlja na radu iz Uprave za inspekcijske poslove Crne Gore. Zlatko, da li ste sa nama? Jesam, čujem vas, odlično i vidim, kao što je Jean. Vašu prezentaciju, samo trenutak. Molim vas, vidim da je prezentacija prilično duga, ali se nadam da će se uklopiti u ovih 5 minuta koliko je predviđeno za sve prezentere. Zlatko, izvolite. Hvala svima, dobar dan svima. Srdačan pozdrav u ime Uprave za inspekcijske poslove Crne Gore i u svoje lično ime. Prezentaciju je koleginica Đina šerovala na ekranu. Pošto imam samo 5 minuta vremena, ja ću pokušati da je ubrzam. U uvodnom izlaganju je Đina rekla da je nacionalno koordinaciono tijelo za vrijeme pandemije koronavirusa sprovodila zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, a također su poštovane preporuke Instituta za javno zdravlje. Kao što je Đina i rekla, svim inspektorima je data mogućnost, odnosno iskorištena je zakonska mogućnost da se da ovlašćenje za obavljanje inspekcijskog nadzora, zdravstveno-sanitarnog nadzora po naredbama koje je donosilo Ministarstvo zdravlja, odnosno koje je proglašavalo nacionalno koordinaciono tijelo. Također i dato ovlašćenje da u ime inspekcijskog nadzora može da se obavlja inspekcijski nadzor i da se vrši kretanje inspektora 24 časa 7 dana nedeljno. Što se tiče same inspekcije rada, u samom startu je izvršena promjena u načinu djelovanja na taj način što su u svim kancelarijama inspekcije rada postavljene preporuke Instituta za javno zdravlje u smislu sprečavanja širenja novog koronavirusa. Na ulazu u svim kancelarijama su postavljena sredstva za dezinfekciju, obezbijeđena su inspektorima, podijeljena su sredstva zaštite, rukavice, maske i iste su nosili za vrijeme rada i na terenu i boravka u kancelarijama. Također su na vratima istaknuti brojevi telefona dežurnih inspektora po danima, jer je rad bio organizovan na taj način da su inspektori 2 do 3 dana nedeljno obavljali rad na terenu, a ostale aktivnosti su sprovodili radom od kuće da bi se obezbjedila i fizička distanca od 2 metra među samim inspektorima i između inspektora i stranaka. Uprkos što se naredbe nisu odnosile na službenike Uprave za inspekcijske poslove, Uprava je obezbijedila jednom roditelju sa djetetom mlađi od 11 godina da koristi plaćeno odsustvo. Također je značajno smanjen broj stranaka koje su upućene na dostavu dokumentacije elektronskim putem ili putem pošte,
a u pogledu nadzora i sprovođenja naredbi kvalitetu su značajno doprinijeli preporuke Instituta za javno zdravlje, koje su pored opštih imali preporuke za pojedine djelatnosti, trgovina, ugostiteljstvo, građevinarstvo, poljoprivreda, zanatstvo i tako dalje. A otvorena je info linija 020 412 858 i SOS linija 1616 i mogla je da se downloaduje čak i preko takozvanog QR koda. Ovo su bile flyeri koji su bili dijeljeni od strane Instituta za javno zdravlje i koji su mogli da se downloaduju sa zvaničnog sajta Instituta za javno zdravlje. Pored trgovine i ugostiteljstva, najveći broj nadzora koje da su inspektori rada za oblast zaštite i zdravlja na radu, a nakon drugog talasa i dalje obavljaju u građevinskom sektoru, prvenstveno u pogledu obezbeđivanja obaveze pravnih i fizičkih lica koji obavljaju građevinske radove da organizuju rad na način kojim se obezbeđuje poštovanje epidemioloških mjera, posebno poštujući socijalnu distancu između zaposlenih i drugih mjera zaštite i zdravlja na radu. Na vidnom mjestu na svim gradilištima su obavezno istaknuta obaveštenja o prevremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa propisana naredbom. Svim zaposlenima koji obavljaju građevinske radove tokom njihovog organizovanog prevoza od i ka gradilištu, kao i tokom boravka rada na gradilištu, osim tokom konzumiranja hrane u vrijeme određeno za obrok, obezbeđeno je korištenje ličnih zaštitnih opreme, maski i rukavica. Svim zaposlenima koji obavljaju građevinske radove na gradilištu tokom radnog vremena zabranjeno je napuštanje gradilišta radi nabavke namirnica i sl. I obezbeđeno je dopremanje hrane zaposlenim koji obavljaju građevinske radove na gradilištu. Tokom organizovanog prevoza zaposlenog od i ka gradilištu, autobus, kombi i sl. Izvršen je raspored zaposlenih na način da se obezbedi njihova fizička distanca. Na većim gradilištima 40 i više zaposlenih, obavezno se organizuje rad u više grupa od po 20 ili manje zaposlenih, čije se sastav ne može mijenjati uz obezbeđenje njihove fizičke distance. Ova obaveza se odnosi na organizaciju kolektivnog smještaja zaposlenih. Od proglašenja epidemije, od proglašenja epidemije novog koronavirusa od strane 8 inspektora rada za oblast zaštite i zdravlja na radu od ukupno 10 koliko ih ima u Osijeku, jedan je bio na bolovanju, a druga je koristila plaćeno odsustvo zbog toga što ima 2 djece mlađih od 11 godina, izvršen je inspekcijski nadzor na ukupno 41 gradilištu u pogledu sprovođenja mjera iz naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog koronavirusa. 2.7.2020. godine je izvršena dopuna Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, gdje je pored sanitarnog inspektora i druge inspekcije su dobile svoju nadležnost u pogledu sprovođenja ovog zakona, tako i inspekcija rada, tako da te se mjere, odnosno one koje su u nadležnosti inspekcije rada odnosile na obezbeđenje poštovanja obaveznog pridržavanja propisane mjere fizičke udaljenosti između lica i to prvenstveno u zanatskoj djelatnosti, na gradilištima i u javnoj upravi. To se također odnosilo na obavezno pridržavanje propisane fizičke udaljenosti između lica tokom boravka u objektima koji pružaju zanatske djelatnosti, boravka i rada na gradilištu, boravka i rada na poljoprivrednom zemljištu i zasadima, kao i u proizvodnim objektima i prostorijama. Također i se te mjere odnosi na obezbeđenje propisane lične zaštitne opreme, a to je prvenstveno maske, po potrebi drugih elemenata opreme, također u zanatskoj djelatnosti, poljoprivrednoj i u državnim organima i na gradilištu. Kao dodatno je dodato još i 2 člana, odnosno 2 stava tog člana, to je obavezno korištenje propisane lične zaštitne opreme zaposlenih, maske, rukavice, viziri i slično u gotovo svim djelatnostima, tako da su propisane i dosta visoke kazne. Članom 69 dopuna Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti propisane su kazne u iznosu od 2.500 € do 20.000 € za pravno lice,
odgovornom licu, pravnom licu se kažnjava sa novčanom kaznom od 500 do 2000 eura, preduzetnik od 350 eura do 6000 eura i fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 100 eura do 2000 eura. U narednom periodu izazovi pred inspekcijom rada će biti povećana nezaposlenost, također i povrijeđena prava zaposlenih koji su uslijed epidemije koronavirusa uskraćeno neko od prava, pravo na zaradu, kašnjenju pogledu uplate zarade, doprinosa, prekovremeni rad, rad od kuće, smjenski rad, plaćeno odsustvo, pravo na godišnji odmor i tako dalje. Inače, u vrijeme nakon završetka epidemije na teritoriji Crne Gore, vlada Crne Gore je obezbidila 2 mjeseca subvencije za sve poslodavce koji su se prijavili i kojima je bio obustavljen rad, i tako da su svi zaposleni na svojim žiro računima dobili zarade za vrijeme prekida rada u iznosu od minimalne zarade koja iznosi 220 eura za teritoriju Crne Gore. Također, nemogućnost praćenja je svih NKT mjera od strane poslodavca također bio problem i bit će problem zbog toga što se mijenjaju nekad te mjere i na dnevnom nivou, nemogućnost obezbeđenja svih mjera zaštite za tako kratko vrijeme, povećan stres i psihosocijalni rizici, i u narednom periodu planiramo izmjene i dopune akta o procjeni rizika, naročito u smislu uređenja radnog mjesta i rizika izloženosti hemijskim i biološkim materijama, jer kao što većina vas zna, 3. juna je izmijenjen prilog 3. direktive 54/2000 u kome se nalaze popisi bioloških štetnosti i uvršten je novi koronavirus pod nazivom SARS-CoV-2 i svrstan je, nažalost, po meni, nažalost, u 3. kategoriju bioloških materija, gdje se kaže da prouzrokuju tešku bolest kod ljudi i predstavljaju ozbiljnu opasnost po zaposlene, može postojati rizik od proširenja na okolinu, ali uglavnom su dostupne efikasne mjere profilakse, odnosno liječenja. A kao što znate, ebola je recimo stavljena u 4. kategoriju gdje ne postoje, odnosno nisu dostupne efikasne mjere profilakse, odnosno liječenja. Eto, toliko, nadam se da sam bio kratak, stojim na raspolaganju za sva pitanja. Zlatko, zahvaljujem. Da, puno problema, puno izazova pred svima nama. S obzirom na to što si i pomenuo i budući da je izmenjen prilog direktive 354/2000 u kojem se nalazi popis bioloških štetnosti u koji je uvršten novi virus SARS-CoV-2 koji je svrstan, eto, kao što kažeš, nažalost u 3. grupu bioloških materija. Da li je i kada u Crnoj Gori planirana izmena i dopuna pravilnika o merama zaštite na radu od rizika izloženosti biološkim materijama i njegovo usklađivanje sa direktivom? Na ovo pitanje možda nam može dati odgovor samostalna savjetnica Direkcije za zaštitu na radu Maja Mijović, a također može nam reći možda nešto više o tome kakva je uloga Ministarstva rada i socijalnog staranja u Crnoj Gori u ovom vrlo izazovnom periodu. Majo, izvolite. Hvala, Džina. Prije svega želim da vas pozdravim u ime Ministarstva rada i socijalnog staranja i u svoje ime i naravno da se zahvalim na pozivu za učešće na ovoj konferenciji. Kada sagledamo aktualnu epidemiološku situaciju kako u svijetu, tako i kod nas, sada se u potpunosti pokazalo koliko je oblast zaštite i zdravlja na radu važna i koliko tek treba da se radi i na njoj, prije svega prevenciji kao osnovi kada je ova oblast u pitanju. Ministarstvo rada i socijalnog staranja je u saradnji s Upravom za inspekcijske poslove i Udruženjem zaštite na radu u proteklih 5 godina svojim zajedničkim aktivnostima sve svoje napore usmjerila upravo na podizanju svijesti i poslodavaca i zaposlenih, a sve sa ciljem da se preventivnim djelovanjem smanji broj povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom. Kada je konkretno ova epidemiološka situacija u pitanju, donekle se istekao utisak da su poslodavci odgovorni, da je skoro svaki poslodavac obezbijedio svojim zaposlenima osnovna lična sredstva zaštite, pritom mislim na maske, na vizire, na sredstva za dezinfekciju ruku, koliko je bio mogućnosti, odnosno koliko je proces rada dozvoljavao, rasporedio je zaposlene tako da između njih može da se održava distanca od najmanje 1,5 do 2 metra.
Također ono što mu je najviše bilo u interesu, obavijestio je svoje zaposlene da u slučaju bilo kakvih simptoma ne dolaze na posao i tako rizikuju zdravlje ostalih kolega, već ostanu kod kuće, dok je sva druga teret u smislu pridržavanja ovih mjera pala na zaposlene i to je ono gdje mi svi treba da pokažemo odgovornost i prema sebi i prema drugima. Država se našla u situaciji da mora brzo i pravovremeno da donosi privremene mjere i da reaguje, također da donosi mjere koje za cilj imaju zaštitu stanovništva od zarazne bolesti, a sa druge strane da donosi mjere koje će na najbolji mogući način organizovati dalji rad privrednih subjekata sa što manjom mogućnošću daljeg širenja zaraze i zaštiti zaposlenih. U prvom naletu širenja koronavirusa u periodu dok su još trajale prve mjere, Ministarstvo rada i socijalnog staranja je uz konsultacije sa kolegama iz Ministarstva zdravlja predložilo nacionalnom koordinacionom timu za zarazne bolesti da se izvještaji o ocjeni zdravstvenog stanja zaposlenih na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada, odnosno na radnim mjestima sa povećanim rizikom, kojima je istekao rok važenja ili kojima ističe se smatraju važećim do kraja juna, prvenstveno iz razloga da se rastereti zdravstveni sistem Crne Gore koji je tada bio u potpunosti usmjeren na epidemiološku situaciju, a i s druge strane da se zaposleni ne bi dodatno izlagali riziku provodeći svoje vrijeme po domovima zdravlja, odnosno ovlaštenim zdravstvenim institucijama. Kolega Zlatko je već spomenuo da kada su u pitanju gradilišta, da su oni svoj rad organizovali u skladu sa naredbama koje je izdalo nacionalno koordinacionog tima, a također i Gina, ti kao što si u najavi rekla, imamo u planu veoma brzo, znači u narednih mjesec, dva, da radimo izmjene i dopune pravilnika o mjerama zaštite od rizika izloženosti biološkim materijama iz razloga iz kojeg je i kolega Zlatko naveo, jer je izmijenjen prilog 3 direktive, svrstan je novi koronavirus u popis bioloških štetnosti i stavljen je u 3. grupu bioloških materija. Eto, to bi bilo ukratko od mene. Zahvaljujem se na pažnji. Majo, zahvaljujem. Idemo dalje. U Srbiji su poslodavci uredbom obavezani da u cilju osiguranja zaštite i zdravlja zaposlenih obezbede sve opšte, posebne i vanredne mere koje se odnose na higijensku sigurnost objekata i lica u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Budući da epidemija spada u vanredne situacije, nažalost premalo je informacija koje mogu konkretnije pomoći poslodavcu da organizuje rad na način da se pritom obezbedi primjena Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. Također ova situacija ne samo u Srbiji, već i u drugim zemljama istakla je značaj upliva zdravstva u svet rada koji je nažalost neopravdano bio zapostavljen kako kod nas u Crnoj Gori nasuprot zakonskim rešenjima koje imamo. Sa nama je danas gospodin Miodrag Loncović iz Uprave za bezbednost i zdravlje na radu u Republici Srbiji, pa ću ga zamoliti da nam kaže kako je uprava odgovorila ovim izazovima, znajući da je u Srbiji donesen pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zaraznih bolesti kojim se zapravo propisuju preventivne mere koje je poslodavac dužan da primeni radi sprečavanja pojave i širenja zarazne bolesti i otklanjanja rizika za bezbedan i zdrav rad zaposlenih, kao naravno i lica koja se zateknu u tom trenutku u radnoj okolini kada nadležni organ proglasi epidemiju zarazne bolesti. Gospodine Loncoviću, da li ste tu i da li me čujete? Da li je gospodin Loncović sa nama? Ranije sam ga videla. Da li neko drugi iz Srbije želi da se uključi, da odgovori?
Ne znam o čemu se radi. Gospodine Tomoviću, da li vi želite da kažete nešto? Ne znam gde je gospodin Loncović, bio je ranije tu. Pa mi u Srbiji smo doneli novi pravilnik o merama za bezbedan i zdrav rad radi sprečavanja i širenja zarazne bolesti, u okviru toga i COVID-19. Obaveza svih poslodavaca u Srbiji je da do 11. avgusta urade dopunu akta o proceni rizika sa planom primjena mera. Znači, ja ovde slušam od izlagača pojedinih, nisam htio da se mešam, da se vrši procena rizika. Svetska zdravstvena organizacija, pre svega Američka asocijacija inženjera, izvršila je procenu rizika od štetnog delovanja COVID-19 i stavila u 4 kategorije. Veoma visok, srednji i nizak rizik. Znači, nema procene rizika, nego primjena mera i odgovoriće efekat da se ne širi ono što je epidemija, da se ne širi u privrednim subjektima, odnosno društvima. Mi u Srbiji imamo obavezu da do 11. avgusta uradimo te planove primjene mera i shodno zakonu o bezbednosti tačno da se sankcioniše. Međutim, mi smo ispred Unije poslodavaca Srbije imali razgovor u upravi za bezbednost i zdravlje na radu i napravili dogovor u 4 koraka. Prvi korak znači da neće biti sankcija, nego da će inspekcija rada delovati preventivno. Znači, pored sanitarne inspekcije koja po zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ima pravo, odnosno ovlašćena je da radi na terenu, inspekcija rada može na osnovu zakona o bezbednosti i zdravlje rada i ovog pravilnika da deluje kod privrednih subjekata. Ono što je karakteristično za cijelo poslovanje jeste da je na osnovu drugog zaključka da ćemo mi delovati pre svega preventivno. Treći korak je da se čujemo, Đinana. Ja vas čujem dobro, samo ne znam, vidim da je gospodin Loncović ovde, ne znam da li on nas čuje, ali u svakom slučaju samo vi nastavite, izvolite. Treći korak jeste da smo se dogovorili sa nadzornim organima da se napravi radna grupa koja će napraviti sektorske smernice koji će ukazivati poslodavcima kako da deluju po sektorima. I četvrta mera, ono što je jako bitno, što je možda ovog tema sastanka, to je bezedan povratak na rad. To je ono mentalno zdravlje, zaštita zdravlja i šta posle toga kada se ove aktivnosti sprovedu. Ono što je karakteristično za Srbiju, samo sam teo kratke podatke, u Srbiji umrlo 482 dvoje, stopa smrtnosti je 2,27%, registrovani slučaja 21.253, broj testiranih 558.440, trenutno broj onih koje se nazu u bolnici 4.762, od toga na respiratorima 190, broj izlečenih 40.152. Srbija je preduzela niz koraka, znači ona je preduzela pre svega one finansijske efekte kroz poreske olakšice, kroz direktne podrške i mere za likvidnost preduzeća. Uložila je 5,1 milijardu za sanaciju i pomoć malim i srednjim preduzećima, a velikim poslodavcima omogućeno različite podsticajna sredstva. A kad govorimo o bezbednosti i zdravlju na radu, mi smo pravili dogovor pre neki dan kada smo bili u ministarstvu za sledeći period od 3 meseca. Tako da u Srbiji se sprovodi projekat, a ono što nisam rekao, što je Zlatko rekao, ja sam upravo jutros dobio, a možete da vidite, predlog pravilnika o izmeni dopuna pravilnika o preventivnim merama za bezbedan rad prilikom izađe bioloških štetnosti. Srbija je dala predlog, i on se nalazi znači sad u postupku usaglašavanja i davanja, a posle toga i usvajanja ovog pravilnika da se i povisi stavu u treću kategoriju na osnovu direktiva, na osnovu izmene dopuna. Znači taj pravilnik definiše tu meru i ono što je jako bitno, dopuna mera evidencija 40 godina praćenja svih onih koji su bila izlagani hemijskim štetnostima, pa i posebno ovim štetnostima treće kategorije, odnosno virusu COVID-19. Ovo je složen posao i pred svega prevashodno posebno uloga službe medicina rada da prati. Znači ovaj dokument je sad u postupku. Ono što sprovodimo u Srbiji i šta smo se dogovarali jeste, trenutno u Srbiji možete da vidite, mi sprovodimo jednu kampanju zahvaljujući Evropskoj uniji, a to je bezbedan rad pomaže dobrom poslovanju, ovo je projekat Evropske unije od 1,2 milijarde, podsticaj rada
i unapređenju radne inspekcije rada. I ono na što se fokusiramo, a posebno bit će posebno fokus 8. avgusta, kada je dan građevinara, vjerojatno će Dimitrijević da se uključi, pošto sam i njega vidio da se uključio, a to je bezbedan rad na gradilištu i sprema se, evo, flyer je spreman. Iza toga će biti urađen jedan priručnik i brošura, zahvaljujući saradnicima iz Slovačke. Vezano za sam bezbedan rad i pomaže dobrom poslovanju, mi smo ovu kampanju bezbednosti promovisali u medijima i bilo je u dnevnoj štampi, bilo je negde oko 2 miliona. Ovaj flyer se nalazi u 2 miliona stanovnika je dobilo kao prezentaciju dobre bezbednosti za radu. Ono što je spremljeno i što će ovih dana biti, a to je postavljanje jedan mali flyer, odnosno jedan mali spot koji će biti promovisan i koji će biti u zvaničnim medijima, samo se očekuje da definišemo samo postupak i termin kada ćemo ga promovisati. Znači, i pored toga što je COVID prisutan, ušao je i u naša preduzeća, ušao u naš život, u naše poslovanje, odrazio se ipak i ono što je jako bitno, nisam rekao da u 48 preduzeća je prijavilo i oko 7000 radnika radi, znači nalazi se na prinudnom radu u Srbiji. Problemi su, kao i svuda u regiji, prevashodno u ugostiteljstvu, turizmu, bankarstvu, uslugama, ali, kažem, suočavamo se sa rizicima bezbednosti i zdravlja radu. Kroz ovaj plan poslodavac mora da uradi, da definiše mere koje su posebne, pojedinačne i upravo onako kao što su predstavnici mora rekli u onim koracima iz onih prezentacija da se ne ponavljamo. Ja mislim da će Lončević nešto moći, vjerojatno i onda se uključiti. Gospodine Tomoviću, hvala vam. U međuvremenu mi se gospodin Lončević javio, imao je nekih problema sa vezom. Da li nas sada čujete, gospodine Lončeviću? Gospodine Lončeviću, da li me čujete sada? Dok gospodin Lončević ne reši ove probleme, nadam se da će u međuvremenu uspeti da se uključi. Ja bih sada najavila i kolegu iz Makedonije koji je danas sa nama, predsjednik MOŠE, Makedonskog udruženja za zaštitu i zdravlje na radu, gospodin Milan Petkovski. Milane, da li ste tu, da li nas čujete? Jeste, tu sam. Hvala, Đena. Kako ste? Dobro smo, hvala. Dobro svi. COVID free. Pre svega bih hteo da vam poželim da budete bezbedni i zdravi, da se klonite SARS-CoV-2 i kao vi, tako i vaša porodica, jer moram da konstatiram da ova nova pandemija je totalna nepoznanica za čitavi svet. Možda je ovo izbacilo na površinu jednu stvar da, iako su svi bili zapanjeni, sa druge strane svi su onda odmah bili svesni da treba da se preduzme neka aktivnost, potrebno je bilo da se nekako zaštitimo i nekako svi su krenuli na to da zaštita na radu ili zaštita generalno je prva stvar o kojoj treba da brinemo. Onda došli smo u situaciju da prvična reakcija je bila da sledimo onaj primer koji je bio iz Kine i došli smo u situaciju da ne znam odakle prva preporuka je bila da se nose one zaštitne maske i da se koristi one rukavice za jednokratnu potrebu kao lična zaštitna oprema. Ne, to je higijenska oprema koja sprečava da druge zarazimo, a ne da se mi ne zarazimo. Sa te strane sam i bio veoma srećan kad sam vidio i na onu prezentaciju prije, kad je bukvalno akcent stavljen na onu piramidu zaštite na radu, a to je da mi pre svega moramo da budemo svesni sa čime se suočavamo, da ovaj virus je pre svega biološka štetnost, da ovaj virus je to koji izaziva COVID-19 bolest
i da na kraju, kao i svaka biološka štetnost, tako i treba ili biološki rizik, treba da pristupimo i ovome, da pre svega eliminiramo, zamenimo tehničkim merama, inženjerskim merama, pokušamo da izolujemo, a onda duri organizacijskim merama pokušamo da se dođemo u situaciju da se spravimo sa preostalim rizikom. Zadnja mera je lična zaštitna oprema i ona sa jedne strane možda ona koja se dobro i namjenski upotrebljava šta štiti od određenog rizika, ali sa druge strane ona koja se ne upotrebljava pravilno, ta može da bude uzrok za nastajanje drugih bolesti, čak i zaraze od onoga čega se mi štitimo. Zato vidim da gore dole u čitavom regionu imamo mi pristup da pre svega sledimo svetske trajektorije, sledimo svetske iskustva i pokušamo da to prilagodimo. Jedna druga stvar na koje se nismo nadali, ili barem znali smo da je tu, ali se nismo toliko nadali da izađe na površinu, je onaj naš balkanski mentalitet. Ja ću sad da se malo fokusiram na ovaj naš, makedonski, i ako dozvoljavate, ja bih spodelio jednu stranu koja govori o tome kako je stanje danas. Počinjem s onom generalnim stanjem u vezi SARS-CoV-2 i u vezi COVID-19, pa onda idem na profesionalna oboljenja koja hteo bih da spodelim sa vama kako mi u odnosu na zaštitu na radu i bezbednost i zdravlje na radu dolazimo da tretiramo ovu biološku štetnost. Jer mogu da spodelim ekran, Gina? Da, izvolite, Milana. Ok, znam da ima neka ograničenja, tako da, evo. Ovde vidite svi jedna veoma laka, interaktivna, ne bih te, znam da više od vas ne razume ćirilicu, ali dobro, bitno je da grafik dobro opisuje. Ja bih ošao vamo dole i da krenem sa ovom mapom koja govori o tome da Balkan je od uvek bio crveni. Od uvek nam se crveni i obrazi, ali vidimo i teritorije kad je stvar o negativnim stvarima. Kad govorimo o epi-covidu, kad govorimo o epidemiju COVID-19 i kad govorimo o SARS-CoV-2, onda možemo da zaključimo da imamo nekoliko stupnjeva u kojima nismo se baš dobro pokazali. Sadašnje stanje koje imamo u vezi zabolenih, pozitivnih slučajeva, kad imamo onih ozdravljenih, aktivnih slučajeva, hospitaliziranih i preminulih, imamo jedno stanje da smo možda prvi u svetu. Da na odnosu broja populacije vidimo da imamo negdje oko 9249 koji su pozitivni slučajevi. I kad vidite ovu krivu, dođemo u situaciju da određene mere koje su bile primjenjivane na populaciju dovode do toga da populacija generalno dođe u situaciju da se plaši, da dođe u situaciju da sluša smernice koje daje autoritet, recimo vlada, koje daje ministerstvo i tako dalje. Ali kad dođe u situaciju da to previše razvlačite, onda dođe u situaciju da bukvalno imate ekspanziju. Evo ovdje, kao što možete da vidite, u ovom delu je kad je bilo sa merama, onda je bilo bez policijskih merama i onda kad su čak i kafane se otvorile i kad su otvorene granice, mi imamo ekspanziju. To znači da generalno čitava stvar koja je vezana sa SARS-CoV-2 i sa COVID-om kao bolešću dovodi do to da mentalitet naš, balkanski mentalitet, uveliko dopunjava broj zaraženih, broj preminulih, broj recimo SARS-CoV-a, čak i na radna mesta.
Sad idem prema onom delu koji se odnosi na industriju, da određene industrije, kao što je recimo tekstilna industrija u prošlom periodu, je slično naletela, rekao bih, ili jako udarila na ovu pandemiju, jer kao napravio bi neku uporedbu kao sa zdravstvenim sektorom. Zdravstveni sektor je bukvalno bio pritisnut do krajnjih granica, da ljudi koji rade u zdravstvenom sektoru u konkretnim bolnicama su oni koji su bili prvi izloženi i prvi koji su se zarazili profesionalno na svojim radnim mjestima, ali sa druge strane sekundarno, vezano mentalitetom, vezano aktivnostima, kad previše ili predugo vreme izložite ljude na određene situacije gdje se osjećaju zatvoreni. Čak su u određenim industrijama, kao što je tekstilna industrija, određene fabrike bili kompletno zatvoreni zbog nekoliko slučajeva koje su se javili u konkretnim fabrikama. I sada, to je preventivna mera koju su preduzimali čak i državni organi, čak epidemiološke, zdravstvene organizacije, čak i poslodavci sami. Ono što je falilo u čitavom ovom, ali to smatram pre svega na svetskom nivou, onda dođemo na nacionalnom nivou, je konkretne vodilje koje bi bile vezane za zaštitu na radu. Sve ove vodilje koje se odnose na higijenske mere, recimo perite ruke, držite rastojanje, nosite masku higijensku i tako dalje, to su preventivne higijenske, ali one tehničke mere koje treba da budu primenjene recimo na konkretna radna mjesta, to je sve ili izostalo ili je posle toga stiglo. Čas sam vidio i na prezentaciji iz ILO-a da deo pregrade one koje treba da se dese, deo klimatizacije i ventilacije, deo onih iz sektorskih izoliranja, recimo određenih radnih mjesta i tako dalje, ali to su sve aktivnosti koje su preuzete kasnije. Tako da čitava situacija u Makedoniji je crvena. Prvi smo recimo u svetu u odnosu na novo zaraženih prema broju populacije i broju oni koji su preminuli recimo, ali sa druge strane imamo i jedan recimo segment na koji nismo recimo nismo se nadali smo se, znali smo da, ali ipak dolazimo do situacije da čak i nomenklatura same države je na kraju krajeva dovela do to da čak kad su znali da će da se dese određene stvari, recimo vezane sa širenjem pandemije, čak su i političari našli u sredini ove krize da organizuju izbore. I sad ja bih samo citirao jednog epidemiologa koji je prekjuče govorio o tome da efekte, nismo još dostigli onaj pik, ali vjerojatno efekte koje su vezani sa pandemijom, vjerojatno značimo kroz 7 do 14 dana, kad se pojavi čita ona situacija vezana sa izborima. Jer u situaciju kad a kod nas su svi pobedili, obično tako to biva kod političara, svi su pobedili i svi se grlili na svim tim slavljima gde su proslavljali da su oni pobednici na izborima. U odnosu na politiku bi imao toliko da kažem, malo bi fokusirao na ono što smo radili unutar recimo organizacije, pripremili, producirali, napravili najmanje 15 vodilja, 15 preporuka, čak i ono što ste pomenuli, priručnik koji smo dobili onaj iz Kine koji bi se veoma dobro našao za zdravstvene radnike. Svaku pozitivnu stvar koju smo mogli da napravimo smo radili, čak i ovaj rad, ja mislim da nas je doveo do toga da smo i u prošlom periodu od nekih 15 dana pristupila nam na Institut za javno zdravlje, gde na njihovu inicijativu oni su zatražili da zajedno
formiramo EpiCovid-19 BZR centar. To bi značilo da pokušamo da napravimo da sve informacije koje mogu da budu od neke koristi vezane za pandemiju, da možemo da stavimo na jedno mesto, da možemo da dođemo u situaciju da sa tog mesta iz konkretnih industrija ljudi mogu da dođu u situaciju da dobiju proverenu prvu informaciju, da to mogu da primene recimo u svojim mikrosredinama. Sa druge strane, smatramo da treba u ovaj period da se iskoristi deo koji je vezan za već oformiranu mrežu stručnih lica za bezbednost i zdravlje na radu, da preko njih treba i preko onu meru koju imamo mi kao zakonsku obavezu da kontinuirano se educiraju, da namenski napravimo određene obuke koje bi se odnosile na spravljanje sa COVID-19 ili spravljanje sa SARS-CoV-2 virusom i da prema tim informacijama oni to kaskadiraju do poslodavca, recimo do sindikata, do radnika itd. Imali smo puno inicijativa, čak i u vezi Balkanske mreže za bezbednost i zdravlje na radu. To je jedna aktivna mreža koja i sama si ti, Gina, pomenula da donosi do toga da one dobre prilike ili one dobre poruke možemo da podelimo između nas i da sa druge strane dođemo u situaciju da pozovemo i sve one koji su zainteresirani da se nađu u mrežu, da doprinose, da razmenjuju informacije i da budu dostojni svom pozivu, svom zadatku. U vezi toga ja imam toliko, tako da ako ima posle toga neka pitanja, ako ima neka posle informacije, ja sam tu, tako da slobodno. Pozdrav! Milane, zahvaljujem. Sada je sa nama, nadam se, gospodin Loncović. Da li me sada čujete, gospodine Loncoviću? Gospodine Loncoviću, da li se čujemo? Da li me čujete? Nažalost, još uvek ne možemo da čujemo gospodina Loncovića, iako smo se dopisivali. On nas čuje, ali očigledno ima neki problem sa uključivanjem. Da li neko od ostalih učesnika sada želi da postavi pitanje organizatorima, predstavnicima Međunarodne organizacije rada ili nekom od učesnika koji su danas imali svoje izlaganje? May I? Yes, Hello? thank you. Thank you very much for Yuka for the excellent presentation. Hvala na odličnim prezentacijama i ovim nacionalnim izveštajima. Dva pitanja imam. Svaka zemlja primenjuje različite mere. Pitao bih nešto vezano za ekonomiju. Mogu li vaši poslodavci da obezbede dovoljnu podršku u prevenciji? Dešava se, na primjer, u turističkom sektoru u Crnoj Gori. Crna Gora u mnogome zavisi od turizma. I za njih je pitanje života i smrti. Hoće li vam posao kolabirati i da li ćete zaštititi radnike? To je često izbor. Pa u vašim zemljama zanima me da li poslodavci, kako poslodavci se snalaze s tom dilemom. Neko je govorio i o odgovornosti
gurnuću u stranu zdravstvene radnike. Ako govorimo ne o zdravstvenim radnicima, takozvanim suštinski važnim radnicima, ako se od njih zahteva da dođu na posao, moraju da dođu gradskim prevozom. Ako recimo radnik ima koronu, da li to može da se uvaži kao bolest vezana za radno mesto, kao rizik na radnom mestu? Dakle, ne govorimo o ovim zdravstvenim radnicima, već takozvanim radnicima od esencijalnog značaja koji moraju da dolaze na posao. Šta ako se oni zaraze ili na poslu ili u prevozu? Ko tu preuzima odgovornost? Eto, to je drugo pitanje, to bi bilo to. Stavlja pitanje. Zahvaljujem. Sa nama je upravo iz Crne Gore Zvezdana Olujić iz Unije poslodavaca Crne Gore, pa možda bi mogla da odgovori na ovo pitanje. Zvezdana, da li nas čujete? Da li se čujemo sad? Da, Zvezdana, izvolite. Čula sam dio izlaganja, jer sam imala međuvremeno jedan poziv, izvinjavam se, zato sam i zamračila svoju sliku. Situacija u Crnoj Gori je izuzetno teška. Ja ne znam koliko su učesnici vašeg događaja upoznati, oni iz Crne Gore definitivno jesu, međutim nisu oni sa strane. Da je Unija poslodavaca Crne Gore kao krovni reprezentativna poslodavačka organizacija i socijalni partner vlade i sindikatu od prvog dana od nastanka okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19 bilo u intenzivnoj komunikaciji sa svojim članovima, ali dodatno i sa naravno svim privrednicima koji posluju u Crnoj Gori. Uradili smo jedno istraživanje uz podršku Međunarodne organizacije rada i Evropske banke za obnovu i razvoj. Rezultate tog istraživanja sprovedenog u toku aprila mjeseca su bili više nego alarmantni i oni su nam poslužili između ostalog i za kreiranje drugog, a potom i trećeg predloga mjera koji je Upravni odbor Unije poslodavaca Crne Gore uputio vladi i nadležnim institucijama, pokušavajući da na taj način pružimo podršku upravo u kreiranju mjera vlade kako bi se očuvala s jedne strane preduzeća, odnosno kontinuitet poslovanja preduzeća, a sa druge strane kako bi se očuvala radna mjesta, jer smo svjesni, računam kao i svi, ne u Crnoj Gori, nego na globalnom nivou, da ova situacija vodi strašnim poremećajima. Oni su se već desili, ali iskreno zaista se brinemo šta će nam naredni dani donijeti. Ne samo u oblasti turizma, nego u cijeloj ekonomiji. Zato od prvog dana mi u Uniji poslodavaca Crne Gore insistiramo na tome da se zdravstvena kriza mora rješavati uporedo sa ekonomskom krizom. Znači, vanredne okolnosti traže vanredne mjere, a što to znači? To znači da se hitno mora postupati i pronalaziti rješenja upravo na taj način, u dijalogu vlade, sindikata, poslodavaca. To je prava mjera. Ja bih podsjetila, pošto sam čula i prethodno izlaganje koleginici iz Ministarstva rada, socijalnog staranja s kojom mi imamo sjajnu saradnju, da smo mi tokom i u okviru drugog paketa mjera, čisto radi informacije, ajde da krenem prvo od toga. Prvi predlog Upravnog odbora Unije poslodavaca, predlog koji je sadržao određene mjere za koje smo mi smatrali i cijenili da bi bile korisne, da ih vlada usvoji i na taj način pomogne, kao što sam kazala, s jedne strane održivosti preduzeća, s druge strane održivosti radnih mjesta. Mi smo uputili već u martu mjesecu, 17. marta. Drugi predlog Upravnog odbora koji je sadržao također predloge mjera upućen je 2. aprila, a treći 27. maja. Drugi i treći predlog su sadržali i jednu inicijativu koju smo nedavno ponovili. Uputili je Ministarstvo rada, tačnije čini mi se 3. jula, a radi se o inicijativi za prilagođavanje radnog zakonodavstva novonastaloj situaciji izazvanoj pandemijom koronavirusa. Čini mi se da se upravo ta inicijativa u određenoj mjeri može vezati
i na pitanje koje je postavio gospodin, a i uopšte na temu kojom se danas bavimo. Povod toj inicijativi je veoma kompleksna situacija koja već mjesecima se negativno odražava na dominantan broj crnogorskih poslodavaca, a uz posljedice koje bi mogle ugroziti cjelokupno crnogorsko društvo. Nesporno je da su te okolnosti nepredvidive i bile i još uvijek su. Nesporno je da se i zaposleni poslodavci, ali cijelo društvo nalazi u veoma kompleksnoj situaciji, zato je razumljivo da se u vanrednim okolnostima epidemije određeni radno-pravni instituti koje smo zajednički uređivali kroz novi zakon o radu, da su se pokazali kao nedovoljno jasni i neadekvatni i zato mi iz Unije smatramo da bi isti morali biti prilagođeni i to na jedan od dva načina. Ili kroz hitne izmjene zakona o radu ili kroz donošenje novog lex specialis zakona. Neki od pomenutih instituta su prekid rada, bez krivice zaposlenog, skraćeno nepuno radno vrijeme, rad van prostorija poslodavca i tako dalje i tako dalje. Usled ograničenosti pravnog osnova, dato kroz zakon o radu, oni se ne mogu uređivati kroz opšte kolektivni ugovor iako su u toku pregovori, već se moraju prilagoditi i nastali situaciji, tako da mi zaista očekujemo razumijevanje, ali sa druge strane i hitno postupanje vezano za inicijativu koju smo uputili. Kazat ću još samo ovo, upravo u prvom dijelu, u prvom talasu prvog talasa, Unija je upravo iz razloga što nam se izuzetno veliki broj poslodavaca javljao, nisu se najbolje snalazili iako su poštovali apsolutno sve mjere i naredbe koje su donijeli vlada, nacionalno koordinaciono tijelo, Institut za javno zdravlje, Ministarstvo zdravlja i tako dalje, a vi znate da je to rezultiralo time što su određene preduzeća zatvorena, jedna su radila sa smanjenim obimom aktivnosti. Znači, mi smo tad kreirali jedan dokument pod nazivom Radni odnosi u vrijeme COVID-19 pandemije, upravo s namjerom da pomognemo poslodavcima, da im pružimo odgovore na pitanja koje su oni u kontinuitetu postavljali, jer u tom trenutku još uvijek nije postojao način, portal, stranica na koji su se mogli informisati, da sa odlukama, ali ne i sa konkretnim postupanjima. U međuvremenu, naravno, to je promijenjeno, međutim još uvijek ostaju brojne nedoumice, a cilj ne crnogorskog, nego, hajde da kažemo, globalnog društva, globalne zajednice, cijelog svijeta je da zaista uporedo uz rješavanje problema koje COVID-19 kao u prvom redu zdravstvena kriza nosi, pomognemo i očuvanju naših ekonomija. Jer ukoliko se dese, a po svoj prilici hoće, novo otpuštanje u privredi, a to će definitivno iziskovati i otpuštanja u javnom sektoru, jer privreda neće moći da omogući priliv po osnovu poreza i svih onih drugih davanja, punjenje budžeta i na osnovu toga finansiranje radnih mjesta u javnom sektoru, tako da će se i tamo desiti otpuštanja. Dakle, činjenica je da će ta situacija koje se bojimo, nadamo da se neće desiti, ali se zaista bojimo, jednog dana rezultirati ne samo problemima i bolestima koje COVID-19 donosi, već i drugim vrstama oboljenja, počev od stresa i tako dalje, a to je nešto što definitivno niko od nas ne želi, stoga moramo na vrijeme reagovati. Zvezdana, zahvaljujem na uključenju. Mislim da sada konačno prilika da čujemo gospodina Lončevića iz Srbije. Da li nas sada čujete? Dobar dan, jel vi sad mene čujete? Ja sam u kancelariji Međunarodne organizacije rada. Dobar dan, još jednom. Evo, bila je neka prepreka, ali u svakom slučaju tu ste. Pa evo, Međunarodna organizacija rada je našla način da pomogne. Kao i uvek. Ja ću pre svega da se zahvalim na pozivu za učešće na ovom sastanku koji organizuje Međunarodna organizacija rada i Udruženje zaštite na radu Crne Gore i pokušat ću ukratko da vas informišem šta je to, da kažem, Ministarstvo rada, odnosno Uprava za bezbednost i zdravlje na radu preduzela kada je u pitanju borba protiv COVID-a. Na sajtu ministarstva
praktično negde od prvih dana od uvođenja vanrednog stanja u Republici Srbiji, svih onih, da kažem, nepopularnih mera. Sve informacije su bile dostupne ostvarivanju svih prava iz nadležnosti Ministarstva za rad i praktično tu su bili svi linkovi, da li je to u pitanju Ministarstvo zdravlja, Institut za medicinu rada ili, da kažem, Institut Batut. Ono što ste spomenuli, da kažem, prilikom prve one najave kada nisam mogao da se uključim, ono što je karakteristično za Republiku Srbiju jeste da je pripremljen i donet pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad radi sprečavanja i širenja zaraznih bolesti. Namera ministarstva je bila da se praktično u slučaju pojave nekog novog virusa, praktično da pravilnik obuhvati sve te nove mere, a da se prati, da kažem, sve one mere koje nadležni državni organ bude pripremao i da one budu u saglasju sa svim onim merama koje će poslodavac morati ili trebati da sprovede u saradnji sa stručnjakom za bezbednost i zdravlje na radu, zaposlenima i tako dalje. Karakteristika tog propisa je obaveza pripreme plana primjene mera koje je ministarstvo uradilo. Kao jedan ogledni primjer objavljen je taj plan primjene mera i objavljen na sajtu Ministarstva rada, pre svega kao pomoć malim i srednjim poslodavcima da ispoštuju obaveze koje se tiču sprovođenja mera bezbednosti i zdravlja na radu. Pravilnik je stupio na snagu 11. jula i praktično od njegovog donošenja imamo veliki broj poziva i informacija od strane, da kažem, i poslodavaca i zaposlenih šta je to što treba da se uradi, šta ih, da kažem, obavezuje. Ono što je isto negde, da kažem, karakteristično u ovom periodu, pogotovo u štampanim medijima se pisalo o ovom pravilniku, da kažem, svako je to pristupao i pisao iz nekog svog ugla. Negde je dobro da se piše o bezbednosti i zdravlju na radu, to je moje lično mišljenje. Drugi korak koji smo preuzeli ovde u Upravi za bezbednost i zdravlje na radu jeste da, kao što je kolega Zlatko Popović spomenuo, pripremljene su izmene i dopune pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju biološkim štetnostima kako bi se usaglasio sa direktivom Evropske unije iz juna ove godine. Da ne bi ponavljao njegove reči, imam isto praktično mišljenje, COVID ne bi trebao da bude u trećoj grupi rizičnih grupa, već u ovoj četvrtoj. Ono što će ministarstvo, da kažem, dalje raditi, ministar Đorđević će vrlo brzo formirati jednu radnu grupu koja će se baviti pripremom smernica za određene delatnosti i ono što je negde, da kažem, čini mi se Tomović prilikom svog obraćanja spomenuo, Ministarstvo rada sprovodi twinning projekat. Tu su nam partneri Republika Slovačka i Češka Republika i praktično negde još u januaru, februaru ove godine smo planirali sprovođenje kampanja. Postoje 3 podkampanje, jedna se tiče bezbedan rad je dobar za vaše poslovanje, bezbednost na gradilištima, a treća kampanja će biti povezana sa kampanjom koja sprovodi Evropska agencija za bezbednost i zdravlje na radu, mišićno-koštani problemi. Međutim, COVID nas je negde, da kažem, ograničio i negde, prosto da kažem, ograničio na sve te aktivnosti koje smo planirali, ali ono što je dobro da su pripremljeni flajeri koji su štampani i deljeni, da kažem, u informativnim dnevnim novinama i negde se, da kažem, što je, ja smatram da je to dosta dobro urađeno da bi
do velikog broja građana došle informacije i te flajere prate informacije, da kažem, o COVID-u, a ono što sam negde možda u početku zaboravio da napomenem, da sve ovo što je rađeno, da smo pratili sve one brošure, informacije koje su pripremale Međunarodna organizacija rada i Evropska agencija za bezbednost i zdravlje na radu i zapravo da su osnov svih ovih pravilnika i svih tih smernica negde dokumenta ovih organizacija. Jedino što bih, da kažem, neko neslaganje iskoristio, da kažem, sa kolegom Milanom Petkovskim, koji zaista radi jedan izuzetan posao, da Balkan nije crvena tačka, da ima dosta stvari, da kažem, koje su tu da se poprave i ne bi, eto, da kažem, samo to, da kažem, jedno neslaganje. Evo, toliko, da kažem, od mene. Drago mi je što sam ovde sa vama i eto, toliko od mene. Gospodine Lončeviću, hvala. Zaista sam srećna što smo uspeli na kraju da se čujemo, eto, uz pomoć Međunarodne organizacije rada. Da li neko ima pitanje za gospodina Lončevića, kad je već tu, da iskoristimo priliku, ili neko ima komentar na ovo njegovo izlaganje ili na neka od prethodnih izlaganja? Izvolite. Na početku je gospodin Hiroshi rekao da će nam biti dovoljno sat i po vremena s obzirom na sve one početne probleme i na stres koji je to doneo. Međutim, evo, prošlo je i 2 sata, a mi smo još uvek tu. Očigledno je vremena uvek malo za ovakve teme. Nažalost, nismo imali uključenje kolega iz Bosne i Hercegovine. Sigurna sam da se i oni, kao i svi mi ostali u regionu, suočavaju sa sličnim problemima, ali to nisu uspeli da podele to sa nama. Svesni smo da nas je epidemija sve podjednako iznenadila, ali sada kada se već nalazimo u drugom talasu ili u drugom delu prvog talasa, kako ga neki zovu, pametniji smo i iskusniji. Tu smo, podelili smo i danas neka zajednička iskustva, tako da nadam se da ćemo se u narednim prilikama i koje nas sigurno očekuju u budućem periodu, da ćemo biti spremniji i da ćemo više iskoristiti ovu mogućnost koju imamo, zajedničko govorno područje, spremnost Međunarodne organizacije rada da nam pomogne i da nam izađe u susret i da nekako naučimo na iskustvima i problemima jednih drugih, da ne pravimo iste greške. Molim vas, da li se još neko javlja dok smo već ovde? Evo, ja bi, Gina, ako mogu. Izvolite, gospodine Tomoviću. Ja bih se nadovezao na izlaganje Milana Petkovskog, a i delimično vezano na samog Lončevića. Naš pravilnik o preventivnim merama i radi širenja i sprečavanja zarazne bolesti predviđa niz okolnosti i daje uput kako treba raditi, ali pravi izuzeće osim za poslove kod rad kuće i rad na daljini. Kad je počela ova pandemija, mi smo oko mreža, Balkanska mreža, pa i ti, Gina, pa i Milan, znate dobro, Zultija, napravili smo jednu lepu korespondenciju, pravili frajere, svenice, pomagali kolegama. Bavići se ovom problematikom iz stručnog ugla, govorim, radeći na proceduri preventivnih mera kod rada kod kuće, koristio sam jedan dokument koji je Crna Gora 2016. radila rad od kuće, jedno naučno istraživanje. I vidio sam da je to jedno veliko područje koje je neistraženo, posebno s aspekta bezbednosti. Pa je ovo možda izazov i za mrežu, i za nas kolege. Ja sam, radići sa svojim timom, napravio ovu proceduru, jednu knjižicu brošuru, ovo je za internu upotrebu, ali smo došli do jednog saznanja da je ovo područje koje i zakonodavno nije dobro urađeno ili nije urađeno. Naprimjer, kod nas u Srbiji on predviđa članom 42 zakona o radu, rad od kuće, ali ga bliže ne definiše ni šta je, ni kako je, a s aspekta bezbednosti mi nemamo ni slovo Z, odnosno slovo B, ili vezano za bezbednost i zdravlje na radu kod rada kuće. I ono što je jako interesantna priča za područja bezbednosti i zdravlje na radu, mi sve vreme pričamo o bezbednosti i zdravlje na radu, lično moje delim profesionalno mišljenje da je ovo pre svega zdravlje na radu. Malo je u ovom segmentu rada uopšte uključena struka koja se zove medicina rada. Ili je bar nismo mi dovoljno čuli, ili smo je nedovoljno čuli. Mislim da taj segment trebamo zajednički u regiji da podržimo. Ja bih
pozdravio iz ugla, kao što su prethodnici rekli, ovako jednu lepu i dobro uspešnu konferenciju, jednu dobru jednu podelu iskustva i treba nastaviti u tem delu i dalje raditi. Hvala vam. Hvala vama i na učešću i na ovim dobronamernim savjetima. Tu smo i saradnja dobra nikada nije na odmet. Rekla bih da je sada sa nama gospodin Zuhdija Mahmutović, s obzirom na to da nismo imali obraćanje iz Bosne i Hercegovine. Da li biste vi, Zuhdija, možda želeli nešto da podelite sa nama ili imate neki komentar na dosadašnje izlaganja? Zuhdija, da li ste tu? Pozdrav za kolegu iz Srbije. Zuhdija očigledno ne čuje. Ukoliko više nema zainteresovanih, ja mislim da bi trebalo da privodimo polako kraju ovu današnju konferenciju, s obzirom na to da je bilo predviđeno da traje 2 sata. Mi smo taj termin već probili, ako zanemarimo one probleme tehničke koje smo imali u startu. Jovane, da li želite nešto da kažete? Evo, samo trenutak, morao sam ponovo, sad se ponovo ja logujem, za meni sam se smio, drago. Izvolite. Ništa posebno novo nemam da dodam, samo da se zahvalim i vama i ostalim učesnicima i da se izvinim još jedno zbog malih tehničkih poteškoća. Nama je ovo svakako dobrodošlo kao događaj, eto da ujedno malo napravimo iskorak prema udruženjima u regionu i da malo podsjetimo i naše konstituente na temu vezanu za bezbednost na radu uopšte, a pogotovo u uslovima COVID-a. Tako da očekujem da ćemo i u skorijoj budućnosti imati nekakav, da kažemo na engleskom, follow-up, neku dalju akciju na temu bezbednosti na radu u uslovima COVID-19, uz nadanje da ćemo na neki način moći koliko toliko da normalizujemo svoj rad na jesen, kada zapravo svi strepimo da će doći do opšteg udara i na privredu i mešanja virusa i čega sve ne, čime nas plaša ovih dana. Ali eto, uz sve ove mere o kojima smo razgovarali, nadam se da će biti izvodljivo raditi koliko toliko normalno da bismo i mi sopstvenu funkciju mogli da obavljamo kako treba. Hvala Jovane, svima nam to nedostaje, svi smo se užalili nekog tog normalnog rada, ali nadamo se da će biti prilike. Još jednom izvinjenje i u moje lično ime i ime udruženja zbog početnih tehničkih problema, ali nažalost dešava se kad organizujemo ovakve vidove seminara. Sve smo isprobali juče upravo da ne bi došlo do toga, ali eto, desilo se. Ja bih vas sad na kraju još jednom zamolila da popunite onu evaluaciju koju sam vam poslala na mail juče. Dakle, to je samo nekih kratkih 5-6 pitanja. Na kraju kad završite, kliknite na dan i to će automatski biti poslato prema nama. Mnogo bi nam značilo da čujemo vaše komentare na današnju konferenciju i eto, nadam se da će biti prilike da u nekom budućem periodu, ako ne uspemo da se vidimo na onaj pravi način i negde uživo u nekoj od zemalja regiona, možda organizujemo ponovo jedno ovakvo druženje. Hvala svima još jednom, a ja ću vam nakon ove konferencije poslati današnje prezentacije. Hvala. Hvala vama, Đina, prijatno. Vidimo se na sajmu 6. do 8. oktobra. Ja želim samo da vam kažem da sam tu sa strane podelila i jedan kratki video koji smo mi zajedno uradili udruženje u okviru Balkanske mreže, koji u stvari kroz animaciju pruža smernice za bezbedan rad na radnim mestima, pa ukoliko ste zainteresovani možete da ga preuzmete, pogledate i podelite dalje. Hvala još jednom svim učesnicima, želim vam sve najbolje.